ona tuina tuai lea e ia o ana mea ia te ina tau, au pa tau sumatasi, pe a sau lea tali i o tangata i lona mamalu. Ma le au angere pa ia uma whaatasi ma ia. Ona ti ai lea o ia i lona no whaali i mamalu. O nai fasi whaitau ngā lea wā, nā tue e anga i aile, whaasoa le nei e whiawhi. Te langona o tasi nei tusi wā peifona tātou malamalama i ai le vai ina o tusi ia i le whenga inga fau pei o na mātai o mā reko luka mai o ane ia o tusi ia le wata ua nei o le au whai evangelia o na e pei e fōringa mai e a inga whaatasi ia tusinga a le au so ole nei o Yesu o la tau fo i mori mau e fōringa mai e tasi lava fo ia le mea wanga ia la tau mori mau ia la tau te tau wha amatala ina ai ia leolanga sa so i fua Yesu a la tau a o iai le tino nei o le mtau pule ma te fia whaima au o le nea fia fi o se fe sili wha pea e toia fio mai Yesu e toia fio mai Yesu te langona e o le tasi le nei fesili ua fōringa mai ua iaisi tūlanga ua whaingata o na tariina le tele o tangata mai fōringa mai fōi ua mau ese ma tauwhi ese fōi ai ia talitonunga ma nisi o aonga. Ai e iei lava fōi le whanau no tainga nei pō ia o le a usi mai pēa le le whaafofonga nea fiafi ia se watu fōi so ma ua vai e pei lava fōi e le lava se isi a wana e mawhai ai o na wha maana malamaina le tusi lea ina ua tātou whesiringia le tuspa ia o la fōi se mau le tuspa ia e whaatatau tonu i le nei fōi mta upu Alleluia a wa a tātou tilo nei fōi i le wha au i vina o le mta upu le o le mta upu le sumat wha o tusi lava le amata io pe e fōringa mai o ina o lo o ta oto ai le ata atua fōi o le amata ina mai o le fesili lava lea e pe fōringa mai e tūturi mata ngau tangata. Ai te manatu fōringa nei pō lau whaafonga sa moa ma le fōi o lo o. E le au ngata fōi o ma ua tangata e tali le fesili lea ina ia. Mau tali tangata ma ia ma tātou fesili ngia pēna tuspa ia e sana ia o ngā whaingo fie ma mana malama ma ia wha mautuina i pēra mau lea. E te tau mawhawhaua i le tala whale le to ina ia to i lolo whale le ia tātou le anga lufa samo. Ina mai to i lolo o le ilo pēa lo i luma pēa lo i tua a wae. Ono te ita fo i lea manatu i le mata upu lea pei fōringa mai ua iei taimi ua tuli tau si ai le mata upu ia ma ua whausanga ise e fo i la ngona ma manatu o tangata. Ai e mau tū lava fo i lo ta ita la ngona e te tawa o na iei se au wala e mawhai ai o na wha maana malamaina a wale mea moni lava o le mata upu lava le toe fio mai fōringa mai ua ngase le whaalongo ua te vai le whaalongo ua I vai le whaalongo ua fi wai le whaalongo mai fōringa mai ua le o to iei se vaenga o toi fiatala noa iei se tangata o nai fōringa mai ua fua lea ia mafuanga ia o nai fua I le piliota po taimi o lo au mai e pei fōringa mai ua tali ngā I tangata ua te vai mafuai o te vala lanto whalongo ai I le tātou loa whaamtau sisiri le fionga le tua ia e pei a fōna tau talangia e telo tangata e le umalawa le sosia o le matau pule e le umalawa le lei o le upo le tua ia tātou o le tali pito siri leo na whaingofie ai a tātou wawai nei la I le matau pule a pei o le se tātou tilo le titia I le matau pule rusu mat whaal mātai a tātou wawai nei ia I le tusi le mātai o le tele ia o whaupunga ia matana fo I o lo au mai ia e tau wha maana malama I nawa ai me se lava la le vao Yesu monso a wana fesili ngia fo ye
e so o Yesu a tato vai nei la ia le mata io nai e lusu mal fa fai pue to Amen. o tala ia na tala na fesili ele au so o ia Yesu. Amen. E fōringa mai, whamai le fesili ele au so, whamai wanofo o ia i le maunga o Olive. Ono mai i lea o le au so o ia te ia, wana o i la tau lava. Mo whapea mai, ia e whetala mai ia te matou. E o a whea ia mea, po le a fōu se wha i longa o lo mani mai. Ma le ngata anga o le lalangi. O fesili tutu alawa ia na fesili ai, ia le au so o ia Yesu. O le mana ia la o la u titilo le mea lea. Pei o la ua fesili ia le au so o i le whapongai. E pei o le mele e tātou te i e tātou. E pei e fōringa mai. O le e tau wau tango le tātou. Ia ne tātou tali. Amen. Tai pei o le me fōle tātou te whaalongo atu o lo tupu mai i le lupa i o le atua. Whamai se tasi o tala, se tasi o to i utaia whamai. O le tapu a inga o tō. O le whaalongo longo mai i mele tutupu atu nei a mātou. E sa o le leila whale tanga. Amen. Pei fōringa mai o le tātou whaatua tua. O lo o fua le tātou whaatua tua mo le tātou tatolunga. O whape i ma le nu o le atua. Me fōla le a tātou whaalongo atu wa whaatia le nu o le atua. Pei fōringa mai wa manu a fo ilo tātou loto i tatangata. Ono o le tātou te vai. O le nu le whai ma tūni mata inga o le lalolangi ma tilo i ai. I le tuspa ia. E pei fōringa mai. O le wha me melo i o le tua ilo nu. Pei la fo i a fulfulu lele la le lalolangi ma pei fōringa mai. E wha se a ia Israel. Ia pei o i le fuanga o tātou fo i tātou nunga wha ke fia. E fuanga i ai. O le lana fesili, e la le au so le i nai fesili ia. E fōringa mai. O la fo i e mana o le au so ia. Ona o la lātou taimi ma Yesu. Amen. Pei o la ua maua le taimi i fiu i le mene. Pei o le maa nai o le lātou le. O le tala nonga whai pei la ua tala no whaatama i ai. Pei la ua whai atu. Ari Yesu, sea mai sa o ale mele. Anga o le mele le fōringa mai. E le o malama te lei mātou. O le oangi whailonga. Fia i loa. Io, fia i loa. Fia i loa se. Fesili e whamai. O wa fea, o lale ngata anga o le mele. Pei fōni mai la ua matua i whai atu wai au i li wai tataua. O le se tangata e, tauna mai se tali manino o le mele. Ia, nā whana e pei fōni ngā mai o le tali, nāna tali e Yesu. Whamai, vai. Maru lua tua fo i le tatou i ate o tōru au so. Vai, e o fo i ate au. O te rei loa. O le whaaloalo fo i e Yesu lonta ma. Pei fōringa mai o le pule, o lona i tua lea, o lona i tū le tangata. Le tara noa i Yesu, e whamai vai, o le pule a ia, o lo i lo utama. Na o lo utama o lo i e le pule mele. Amen. Pei o nei vaenga i e tatau lava fo i o manino le tātou whaitau. Ina ia mawhai o na tātou talia le mea lea, wa o le mea lea. Pei fōringa mai ua tātou tā ngofi a tā penga le mea lea, ma tātou whapea mai. O le piriota lea, o le o ngā taimi lea, o le vaenga lea, o le tausanga. Le koe fio mai lea o Yesu. Amen. A le pe fōringa mai, o le ala ua whai sa o tangata ia au so o ia Yesu. I sana ia fo i whātou whala inga. Ina ia maua i se tari. Te longa na ta ape tangata i le aso o ia, mesa le au so. Na ua ta ape le au so o. Ala whapea, o maanga i kere le kari o Yesu mo tātou. O ringa mai whale le o au mai e Yesu. Se taimi wana o lo nā tama. A le mele tau whata ua i lo mawhauwhau. O le tātou so i whanga le tātou te olai. Amen. Pei whale le toi tau ta tai le titi lo tātou mawhauwhau i tua i whenga inga tuai. Whamai ina ua uma o na whaia le langi ma le lalulangi. Whamai ua sisi lātou. Ua matua mata ngofi. O le winga nana o lo manatu le whiawhine. Amen. Pangana wale lalulangi mata ngofi e ua. Ua amai e le tua mo tātou. Lona winga. A siam o tātou le... Fia enjoy le mata ngofi o le lalulangi ua whaasoa mai e le tua mo tātou. Amen. A le tate tau anga i le ta fasili fiu le mele whamai. E toia fio mai. E toia fio mai Yesu. Pe fōringa mai o le tata ngofi tau tari le fasili lea. A whaira so manatu se mawhauwhaunga i ai.
i le fesili e toi fio mai Yesu. O lo fabelea. A faila e toi fio mai Yesu. O la se mea tau tato fai. Amen. O la se mea tau tato fai a pe a pea e. E toi fio mai Yesu. E ka kaulanga Yesu mea e fa a vivi e le mele tato te mana na o. Amen. A wai. E pe o le mele tau au matala e mafau e fa matala. O le taimi tonu a fai o le foi le o maamlama Yesu e le o fa pe le o ele si la fia Yesu. Ma to fa lo le o Yesu i lo na tama. Fa mai. E o ia tau, o te le o lo. A le lalo rangi le na fo e o le matua i se lau pasen. Amen. E si nau. Le pe o le foi fenumia i fa solo a koa. Ia mo tatou foi, ia mo se a le fesili fa ftai lava fui mono ni fui vaenga le fia tusa mo le mata upe pe ona tau mo moli mai ne fiafi o le autuna ne fiafi pe folinga mai o le fesili e to e fio mai Yesu a le ia mangai manatu ia mangai langona ia pe ona e fa so ai pasa ni tu la fiafi a faila ko e fio mai Yesu o le ala me e kakau nga fai o le ase me kako ke e kakau nga fai no winga le foi e ko e pe i se kali ma se manatu fa pe sa ungi la kako ke ia pe a fai ala e ko e fio mai le o le loloto foi i o nim ka upu loloto tele nim ta upu langa i fa pe fa ko a pesea le o le pesea le mai ia le taimi ma le kai mi o leanga o mai ai leanga fesili ai le auso ia ma le mautinoa fo i walanga longuinga langa fesili auso o malato tantonu o Yesu e kaunga mawai le kati ia alela pe i mo melingia fiafi ia le fa mai Yesu le ai o ke le ilo fo i la longuinga o le fe au le kau mawhai e mo moli mai mo kako ngia fiafi e mai se o lau whaafonga mai sa mo o lau ka penganga la le pe e fōringa mai e kau au i le fesili ne fiafi pe e fōringa mai o lau a kari e su se kari e le o mauti noa ai inga ia ka penga fo i le au so o la kou ka penga i le au ke siano ma so skanka loku inga ia whakau nguu ma ka penga i le kaimi le fa mai i e su nga olonga ka maha nga ke sila fia le mele le langa ke mo moli mai ai pe i kango Yesu nga ukau ia maka i o le ukau wha ai ui ulanga mata upu kai mianga ia ko Yesu e wha mutanga ngā ruenga ma o fo i longa kai mia ko e se ai e pe e fōringa mai o le ukau wha Yesu e mo moli mai se whi au e kau wha pula mai le au so le ka ua o le mele o le koe pe koe a fio mai ia e koe a fio mai Yesu le laua kango ia Yesu pe a mai ai le tala fa oto le pe e fōringa mai e kango Yesu e kongi mai i le au so inga ia fefuri sa ye pe pe ka penga i fo i tangata pe ia amta ua fo i niso o na le atua o le fa oto ia o le o se fe au fa le lalolangi ma se ai ei longa i ku fa le nganga no mo winga kai pe o ni me o ni make nga kupua ho lele mate nga tupua i le fa oto wa nga me fo lele o lawa fa ilo kupua ma fo nga wa iso umar kele o kangaka ai ai sanga tai ko kasi lai e fa ka vili e ya no ma fo família le ya wole va de o ke va ve ka umel kali le pe ya le ke ka wilo pe ka fo ringa mai fa pe nga le kala Yesu pe o le ka manga o ia le Yesu e vange fa ai tu lo nda fi ma le fa fo mai samo inga ia ta pena ma sa uniuni ye ke sia ma ia ave o se ta pena ngai fa wilo no langa ma ka penga ilo ngai vala awina se ia o le aso le fa tau nuina pe ona ta ua ile nei tu la le fiafi sa no ngalo sunga pasta ne fiafi le la pe ka mo moli mai ai le a maka mai ia fa mai ole e tusa le malo le lang ia matau po a ka ko kalangolo le matau po o ka ko kalango le tau sala o ka ko kalango le kenge talavou fa mamaina no winga pe fodinga mai fa pe ngale winga ole fe au nei fiafi ma le ko fio ma pe ko fio mai ia Yesu no winga ke sahungi ia mamalo tangata
e ke kapenga ia mamama ia saunia le lei oi ia mo le kaimi e whaatau nuu ai ia le fesili ma le i le koe a fio mai lea o le tātou matai pei o se kau manatu lea kau whaapopo kua le tā matai upu nea fiafi i le nea fiafi pas Malo whaftai nā kua whaua e whasoa mai i le anu whale o le tātou matau. Pei lao le a fo i o le mea tunu ale le tātou te e tapuni lana matau pule lusu mal wha. E tapuni lunga o le whaupunga le whapea o le olanga sa uniuni. Longa winga e tapuni. Ai pei lau o wha mano sia mai i le whasifai lea o le olanga sa uniuni. E tatau ona sa uniuni. Ai tatala mai la le mātaio. A mata mai fo le mātaio ia i le tala whawhata oto. E ei principle na mai ai. Me se lava la le tala lea whatusa mai. La tonu a le mero whatatau i le tala lea i tau pōsfu. Mātau ia e toru le lei vaenga ia le tau a mai ia le tusia mātaio. I le vaenga le tau pō momua. O le preparation, o le tāpenpenanga. Lua, o le purpose, o le wha moi moi. Tai pi o le me whare le. Life without purpose is meaningless. O le ola e au noa ma se wha moi moi. Pe wholinga mai e le eiso na winga. Ma le tolu, o le spiritual awareness. O le olanga o le si o toi si tia ina o le ola whalenga. Pe wholinga mai e tolu me e awi i le tala le taupo. Pe wholinga mai. Ai, o le melo te tau fia tulina i le fia finei. Se tatou tilo i le pōwhea ngā mafua mai ai i le tala nei whata o tone. I taupo. E lua la ia awala i mawhai unga kako view i ngai le mele mua. Tatou te whaonga inga le awa le tau o le exegesis. Rona winga o le tatou wawa ai tua atu. I tua atu. Se wawa inga mamao i ona tua atu. Male lua. O le hermeneutics view. Rona winga o le tatou wawa ai lea i sona wawa ainga lata mai. O le hermeneutics longa winga. O le wha puina o le here and now. O mea le ua tutupu le taimi le o tatou iai. Ai pei o le exegesis. There and then. Rona winga o ma le mea lena tupu ai. Po whanunga mai leo kako wawa ai. Tusa e tolu foi mea te taun tatou titilo iai i le exegesis. Mua. Kako ke fia kala ngoa i le mea ka o le culture view. Lea langa nuua a iutaia ia vaitai. O lua. O le history view. O le history o le se history view. Tala anga wha sol pito le mea. Ma le lona tolu. O le religious. O la se kua le ekalesia i ia una po. Pei o mea ia mawhaina tatou tilo iai. O lea te tamana o e tātou te tatala ina le whasi whaitau lea na mafua ai nga initiate mai e le tuspa ia. Pe a mai e Yesu i le tana le i whata oto lea i taupou. Rona winga la, a kako kilo ngai na le exegesis view e whoringa mai o le century mo mua rena ia. Rona winga o le pei whoringa mai i lausunga fiu o le whaipoiponga e leo se mea whata a tau whapena o mai ma pārangi ma. E koe whoringa mai a ngā amaka mai a le history Israelu o le mea walewa na tupu ai la. Ma kauria fo la pe vo lo fo kako wanga o le upu le kako ke whaasa mo i ngangei o le wedding. Ai ma kauria ia le whaasa mo i al tātou whaipong. Pe o le upule o le nunu whanau. Nunu wavanga. Ma kauria o le upu whaasa mo ngā i o le whaipong. A vai fo la iai. A tātou tala noa tupulanga fōu le upulina. E makua i le iloa ka mai. Me langa whakuai. Nanga iei fōi la kākou kū ma kākou wanga. A kākou ka kalanga i kua i le whakingo inga fōi o kākou kū maanga i le ngungua wanga lea. E makau kia. Kua i makau kia. Loko fōi le kō whā. Ma le mea ngā wha vai mai ia ainga Samoa. E wha au ngahi le whai le alofa o whai o le ainga o le kengi. A le ainga o le kanga. Peila o ngā le kai kau kilo iai.
ele o se mea fou la le mele o le history la lo mo winga la fo ka o ko le history ma ka dia la e vai ngai fai ko ponga ia fai te na to ia o se ko wa fo vai na ka mo mo pe lo fa fa la lo ma ka ko ngi o le mele o le engagement o le engagement mo fai te na to ia ile ka ko ki le exegesis view le o le vale o le kama mal kengi ile nga le kama mal kengi o se mari yenga le la wa lo fa le siles ko a fai lo le mele ka o le formal engagement o lo le kama I o le ai ngor ken ba fa la wi lo ia o le kengi le o lo fa ia o fa nga la le e o si le va o ai nga o I fo la wa ma ka ron ka pena le ia ainga nga lua ia le mena wa me ka dole ma le vanga mon mori o le aso e fa ki mo fa mo bi o le ma ngia le ai a wa vola ka ko I vai kenya sa fai kusinga ka ko Samoa nga ave lo le pepa o fa pipi il falsa nga ku mai wa o le umi o le kaimi le ole e fai lo kusinga o le umi o le kaimi o kusinga nga le kasi al kausanga le kufa I ka ya la ko nga le kausanga le umi o le cap le ele sidi ko marka usanga fai lo male special wedding o ka kula na fai le pepa avele ku o fansa fa la lo fai au ia o sina le wa o fai wo a fa pela I lo e singa se me o kupu le wole nga la ku le ainga wa furi le pepa le ai fa pipi e ka wa ku wa uma la foi le malo si o uma le malo si o le fai nga wole o yele me o kupu le ele fai nga wole a be o le ka ke ka kala ngoa ku falele wa nga pe la o le ka fo le ka ko ia o kosa o le fai nga yo na tu lo mo binga ele o se mea e fo ni le mena amen ele o se me fo ai pe fo nga mai o le kaimi ka ko ke va ai ile se va nga mamao le fa la wa ku mai ia le la wa ke le suinga ngai vai kaimi fiu amen wa ka ko vai o le kaimi le wa ngi pe fo nga ma wa fai ngofi mo ye la ve ma ko la ve ia le fai ngo fai po ponga fa le ia me sa fai po ponga fo ni va ni fo ku lo sa mo ma la fa fonga mai o le kama ma le kengi e senka po inga pe kasi lea piko sili o nga fai nga ka fa le I ainga nga lua fa pe fea nga fa ma liele ia le vale kusa na ole mafu anga le la nga la ilonga mai le aka lea o le aka la lea ia nga mai e Yesu o I le fai morfea nga la lea o fai koe ponga ia ai nga vai fola ia wa le si fesili le fesile kako ala mo se fulu wa ia kamaika o le kufo ia fa iuka ia so se kaime fai e se fulu wa mori nga oe I ko kongo e pe la fo ringa mai ele ole au ku o ka mai ka ia ai ole aka le o mori nga o ia a wanga a se furu ka mai ka se fai poipong ia wa le ko sui le ngo ia ka ko ma ka uria ku so au me mai le ia ta to u so e fai fa e fia ia ka nga ko lo ia pe fo ringa mai wa au ia ku so ole deadline le ai I so se fai poi ponga I kongo yuka ia o se furu wale numera ele ova o mai fuala I mori nga o ia e fai ia le tape nanga o le fai poi ponga wa mai la e atato vaina la iai o le mana ia o le mele tau a mai e Yesu e pe ila o le mele kako va inga iai o le fa mamafa Yesu ele o la ukamaika ia la ukau ia ele o le ko mai ka ia le fa mama fa le a mai Yesu a pe ile a mai Yesu ia le a ko le fai ponga le inga ia ka mai ia ka ko fai ponga le ia vai le ka me se ka vai fo la I ka kilo ia ile vai ngale ia pe o le fa mai o fa ko fa ia va ma ka ia a fai le singa me le ile fenga kwai le e nga o le kama lava o le kama nga ke ilo le aso ma le kaimi e asa wai ia kam fa ko ai ngol o le ken o le pat la ken ia o le nga le sa yui ka penga a o la ia le fa ka le wa o me ia ko a re lo o sa lo nga winga la pe fo linga mai
o le akale api o le kau koso le ka kitilo io ka upule ka upule wala ka mai le akale fa fa ya va nga ka penga sa ka penga o i le fa upule o le mele ma o yesu to fa yo le fa upule i kengele i langa ia ka penga awa ka ko va ia pe ia fo ngo fa ia kue o me ia le o mangingo mai o ile fa ko afa ia va ia lua oi le nga fa ia le alanga le pole fa mai saungi le o saungi a vesili e entai do uma ka mai ka ia me le moi a o fia kongo nga mo moi ai la ko mai ka ia awa ka ko ku fa pe le o fa kula ia ka fo mai la i le hermeneutics view ma ko di o kai mi la ni here and now a ka ko va ingi la kai mi le lo winga o kai mi ni ele fa pela le fa ngol format o ka ko fa poi ponga wa ka ko fa poi ponga e ala ko le fa poi ponga o kai ele sa fo se kama i de fo se o kama ia fa ka ni mo fa sa a fa o le ro e a ma ka se fu e ka le fiku o le vanga o le kama a se o le vanga fia ba o le vanga fia ba i la manga me le vanga fia ba adversity la ne la sunga pasta fiu le ka o fa ku fa e ko ia fio mai Yesu e ko ia fio mai nga fai do se ka fi va pe a fai la e mongi ko ia fio mai Yesu o la se ka ko me ka nga fai o ma ko mo ka sa fa di ne fia fi sa u ke ya no sa amen amen awa ele e ai se mea e nga ka ko o se mea e fa lu mai nga i lo ka ko ngunga ka ko ke pisa le fio mai o Yesu amen a ka ko ke le ya amen awa ye fo la le fesili le ku mo ma fo lo sunga fiu a fa nge o le ka ko ke ava ko fio a fio mai a ka fa lo ngi sta sa fa pe wifi ko ko wala ka mai le fio mai ai a fio mai nge la nga nge Yesu ai le a ver ka ko la ska ko la fo la se ska ko kala la ele no pe fa pe ele se me o ye ele no pe si ava ngo e a muy ko eso fe o le menga o popo le nga e fa le ka ko ava wanga o le mele ka ko ke manga oi a fio mai ai a faila a fio mai Yesu ngangi ai saula e misi a ko ka ko amen ia kala ngonga o se luma fa ku pui fale ni ngai me fa fe le vai mai sole pa pe we a faila wali ia nga pe se ni le le sikianga ale ko va ko le o o le pese la nga pese o la pe ia nga ngau e sauia ale mela le fa wai i ka vai le kala le nga ngau fo ka po ia fia pe o le mele le ka mai le context o le ka se fulu nga ho umaya fakali kai mi sagwa ale o saule fa ko fa yava ale o pele la le ia o la le me la fa o le la ke ka fa sili fiu fo i vangi la usuma fe ngai ile mele wa e pe e folinga mai fa mai le manato istangata o le type o le suau o le nga pa ia ai lo la ma fo o fa pele longa winga le nga pa ia fo ia le ku mau e longa winga e uma ke mi uma fa pe fo la ia lo fa mai wanga le ko ka kingo mai ku spa fa mai e lima popoko e lima vale o le lima o popoko e le nga ka wa mai la me pa a ko ma suau le me wa ma fo nga ka vale la vanga wa ia la me pa a le suau le a wa uma fa mai wa fa ko la vanga se a mai se ko suau uma ma ko o le fa lo fa ka mo se ko suau o le fasili la ka ko fasili ma fo fa no ko vinga le o le nga pa ia le e a le wa uma pe a fai o le langona nga o le nga pa ia suau a fai o a me nga pe fa le ngo fasili vo ia le tu mo ko kala vo ia le tu fa le tu fa ma mo ia ke o le mele a wangala e a fai o lo wanga pa ia le fa kusa il suau lo winga ia fo ke be mai lo wanga pa ia ai pe o le melang a mai e le tu ia ke ele o suau o le ko le nga pa ia a le mele a mai o le anointing o le fa le o le fa e ma fainga
nga muka fa unga ya ke al wesel fa unga ya ke fa kamala Vai vai na a fa pe mila o le fa kamala o kanga ka ya ma kwa mau ki ngo ma it makes sense la ka o ma fa kamala kanga ka ya fa unga nga rainga nga le u fa le ko ko ale nga yele la ko nga e fia a fa ila o ka ko le ma ku ka ko ke fia o uma ile fa po ponga le ai pe ka yang le o saude ia fa ko a fa ya va ale ka ko le ka pe ma lo mo binga o se mea piko siri le mo fainga kaya ka ko fi amen o se ia ke wa ia e o ke le do po la sa ka la e ko fa ya ko ke ai no ko fi ka la ngo ia mele anga wa le ka ngaka le fo ye ami sa fo ka ko ka po inga se tu fo fa fo ma sa mo amen wa ka ko le ka po pe fo dinga mai fo le wa ma se e tangata mo fa pe mai ia o mo ka ko fa ai wa umi le kai mi wa ka ko fa ka dia ai la u kilo se ka winga ko enjoy le kai mi le ka ko ye lola a ka kia ko o de tu spa ia ma le fina ngalo tu tasi o le tua o lo o ye le kai ma ka dia foi o le game ya ka ko foi la lu fa ma ye le ma fai pe a le so o le nei tala le le atu lo al fesili fo nga ya ka o ka so ori Fia miliona le ka fa lo ele kai ya la ke le iloa le afionga le atu yo o ya ia awai a fa ye pe fa mang ye fo le ka na fa pe e ku ka ko kasi ma ka le excuse le ka na ka ia amen la va pe ma yesu ele yo o ku la ma ko pi ko ka la ingolo finga ma ke ka lo wo lo ke li fa lo mo lo fa mo singo nga ye le mafu anga e mafu nga fa ala ke wo fa ni fa mo singo nga ke li fa lo mo ya ia lo mo binga e ka kaula ave se fa mo ka ngaka ia amen ka mo ave se fa mo pe o me le ka fa ma ye su la ko se i longa wa so lo mo binga ka mo ya ka ko le ai la o le kara le ele nga se ku le la lo la po se va ngo lo la ka ngaka uma inga ia mau tali tangata le mele wale manga ia ale la fo ai vai ne fo la ia ile e pe o ka ko ke pala ile ya Abraham ile kene se o sumarfa ma ka dia fo ka mi o Abraham o le nga ngo fa solo ape amo o matua ia kasi ngai vai ngai ko kongo o yukai ala ko ia a makur kama ai i fai se ko no ngakali e popol kama i longa las nei e ka kau nga ave ka kau nga su le nga la ia longa su e longa ia la fo ia le ko ruo Abraham o ko inga su e mari ma ka dia le fa ko lo o Abraham mo langa o sa al o lo wa inga mo mo ka nga su me sa va kama al kama lo isa ai vai la e condition nga fa mai ale ma fai nga sabe kengi fa mo awol avea lo wakali mai awol avea wakali yo ai ma kaudia la ai vai ko fale le ka maka ia involve in mena o Abraham o Isaac o le au o Rebecca o Abraham o le ko le tu o le ko o Isaac o le ko Jesus o le au o le ko le nganga pa ia o le ko Rebecca o le ko le Ecclesia se fa ila ia e foringa mai e makwai me sensa le la ia ka ko kong fio mai nga pa ia e si iki aku langa e kalesia i le vani mni ona feta ia ile mai fa le ia o le kalesia o le kalesia o ka ko o fa fine o le fa kus e le kalesia ma ka dia le fenga nga ko ia va ia o sa o le tua o le tama o lo ngu o isa la e o le kalesia na ai o mal fenga nga fo o ke riso Yesu o le tu o le ka ekalesia o ka ko o ile ekalesia o ka ko a lo nga ngu le fenga nga kwa ale o ka ko mai le ka ko fo le ka ko ka fo o Yesu ia malanga ekalesia o ile ekalesia o ka ko e fo nga mai o le ka o ka le ka ko fa mtala o le a fai le ko ya fio mai Yesu so le ka ko ia kaunga ka ko ia kaunga ko ia sa ungi ya tanga tai kaunga ia ore le si fai nga mari i le fasi vai tau le fi pe fo le wa ka ko wa ave le ka ko
iwa suliva pasenge ila maka upule ai ngalo yaka kusanga le kasi al pasenge le ave yaka ko le kai mio mai loki amen pe o le fa ka mala ka ngaka lo mai loki ale ka ko kala mo le mele ale folinga mai e ke le ale kai mie e kapenga ale o mai loki ele a ko se pasenge mele ka ko ke ye mafiki ya yo folinga mai la o mai loki aka ko ola ka si kia aka dia fa mai ele ko yaisa sala mo le nguto tunga ma ke le ko fi dia fo le langi mal tunga ma le kai mi o mai loki ke o ola o nga si tia ona ela ko ke fa ka ya be ya la o me ele ka ko ke pisa ni lo winga la a fai tuenga o mai si tia yo mai loki ka penga la lo pero ngala o la utala fa pe fa la ke le manga kule pele le pe ka ko ke ka penga fo linga mai ele uma lo lang ola ka penga se pe ya le ke ka penga ke o ki ngange amen no winga ele ma fai nga ve se inga ka ko orang ka penga o ha me ka ko ka penga la o ka kalo ka penga la o fai ka ngo kuspai ka penga la o anga pongi me ka ko ke lo e connect ka ko ma le alfa ki ngongo ka ko ki ke lo lang ingi se nga due pe ya le uma lo lang lo ngo winga fa ki ngo ma ka o fi fai so fa dem so fa no fai lo fa o ha ma ko fa ka so ka vale ma fai ka te ngonga awangi ngo kia ka ko le ka pule ia awangi ngo kia ma ngo fa ia ka ko ma ka pule le fa mai o ye ko ma ngo se fa le ya la wa ni o ye fa ma na ye le fa le pe ke wa fi o mo yesu wala ka ko fi o mo yo pe la o nga fo nga ka u fo tu o tanga o ma u fo tu ko le po o le mala ma ye ka ko ka ngo fa le fa ngo fi fa ngo fi le ma ka u pule to fi o mai ngai lo le ave ia yo ka ko fa ma fa ia ma fo ringa mai ro le o sai ki ai ka ko le kelo me o sai ki ai ka ko kelo me a le ka ma ia le o le ka le o fa ka o ko le I ka po ia amen vai le ka mai ka ko a fa ka la fa pu ma vai la le kali a fiu pe o le kali na o ke le ofia manga o ye kupu ya ka ko ya ka fa ka la fa pu sumalu o fa pu se fu ma su kasi ma sumalu fa mai wala to e fa tau ona sa wai le o le fa to a fa ya va o e ko sa ni fo I mo la to u fa le atu fa tasi ma la to tau sama ona pupuni ai le o le fa to se vai usa o ka popo la le e nga u fa le ko ko pongi lo fa ko ya ka fa ka la le si va nga so ma su tasi e mulmuli ane ono mai ai le o isi tau po o fa pe mai le ie ya e tala mai le pui mo ma to pa po suma lua a o tali atu o ia o fa pe e moni o te fa yatu o to o te le o to o ka penanga ale e ka kala mai le tusi o le o mai fa ka ale pe e fori nga mai o le o mai ale ale pese e fa kari le fio mai e Yesu amen ale la boa ala bo fa mai wa ka pongi fa ko ala bo fa mai ku ya ka fa mai Yesu o ke le lo ko o ke le lo a pena mele ke sa ngo yai o ka ko pese ale ya so fa o ha me fa mai o le fa ka dia ku sikia o le fa ka le sikia ale wa sa sikia ale o fa mai ale wa ku fa mai wa ka po mai fa ko ala fa ya ku ka nga kala ku mai fa ko fa mai se nga ma ko wo fa mai vai o ke le lo ko o ke le o se fa ngo wanga le ka ko wo la fa tu o le o ma se ka ko kai ni fa pe ai o mai ma so le e kali kwa I mai ka ko ni mena ka me le fo le manatu lonu o le manatu lonu lua a fa ye ko fio ma Yesu sa unge ave ia ka ko ngaluenga amen peska fa mai af o fio mai Yesu o fa upunga sumat fa ma fa mai fa pe o tanga ta fo na malanga o vala au ia na au na ona tuina tu ai le e ia o ana me ya te la to o le kasi fo ringi o
o le kasi foi le ku kangaka yuka ia a vai kangaka yuka ia a o nga malanga la ko ia tangata ia ka o kangaka milong ia o nga kanga le vala aulia ia nga au nga e fa puinga fa pe o slaves e pe fo dinga mai e sili aku le ke leo le fa ku kuanga o le makai i kangaka slaves ngai lo kangaka lau isi kangaka lau kele ai sea pe fo dinga mai fa le i longa ia mafofo o kangaka kausi mea le leia ngai lo le ave kangaka fa ai ia e vakunga e le kangaka e mafinga la ko le leia ma ai vai le mele o le kalengi le kau mai e le o le fa ko inga le palang va le ability o le kalengi o le ngava e le o le winga la le amai ai a le kalengi le o le au mai fa le mai le winga le upu e pe no winga is a sum of money o se va inga o se tupe ai vai ngai ai ka ko fua mai la se fua la kamai ku sa le ka le kalengi kasi ku sa pe ku sa male a fe wo se la longa winga o le kupu la le denga ave vai ile nga ile lima o le lua malkas a ka ko va ngela ye kangaka nge e le kukusa le vai nga o la tobia a ko o kangaka le nga va ko ile lima fa pe mai it's too much for me o ke le ke nga me mo a kangaka fo nga va ko ile kasi fa pe mai Pia ele fica Pia wala kiki fo nga me mo e fo le ai pe o le mela e va ai ia le matai ia e kusa foi man mafai e mafai o nga fai e tangata e fa kai ka wai po la ka fai nga luenga ka ki lo le ia ka nga fai nga luenga le fai nga luenga ma losi ma ka nga ka e mafai me mafa ma nga ka mafai ia me vai pe fo linga mai fa pe ia le au ku ale nga manga o tangata le manga ka waku ka nga ka ia le ku fa ku ia la to o mai ia wa lo ka nga mai wa malanga ai ku ia fa ku wanga i rue ile nga rue ia tangata pe fo o ka wo o le mele pe un fa ia ai va ai le kai ninga fo i mai ia matai fa mai o sa le makai ai vai ke ia i fa mai ia nga ka le nga ile lima fa mai lo matai o le lima le ko mo mai si lima ai le sa le lu mai lo matai le luanga e mai le ko mo mai le si lo ngo winga wa fiku ia si fa mang yang le wa ma fa pop le me mari ele i va ai le matai e fa ma popo fa kasi le kingo le koko fa pe ia okay la fa popo ma la o ko we koko ai nga sa wan makai fa mai le ai ma vai le mai ma vai le mai pe fa le e pe ia ko ko mo le ka le sia ma lo lo ka ko va ngai e pe ia fo ringa mai e ia kanga ka e lafi mai ai ko iskanga e fai foi mea e pe fo ringa mai ia e pe o le corporate body fa le o le fia ia fa pe o le fa inga tato tauranga e fa ha fe lima se la la fi mai ia tanga tele sanga me nga fai la fi mai kanga ka la kiki langa me nga fai ai le o ali si kanga kalanga ia langa lua fe mo kupu ele o ali mai ia ava pe ka ko ke ava ko ko so ma fa e o fo lo ma fa ko so le mele nga ava ai ia le makai fa pe mai o so kwa ke le li polo fiki ali ma ia di ma le le ko fiku fa le ko fiku si ka le le ka ko ma lo la fa nga lu ai wa ku mai o le nga ma o ki ya me ba kai ka e fo linga sa fa inga le kalisi e fo linga mai e ka ko ke nga lu fa kasi ai a ho ku mo le tua e ma vai ai o e ma vai ia a fai ni fo pi fa kai nga fa le pe ka ko o le wa ia fo ni vai kai ni wa ma no si le me fa ter ko si ke fa pe mai ia le tua pero mo se ki fa le viro se ka ko mai ia se vai la ko langa la sa le ke vai ngal ko ka la fa se fu ai vai le come ai le fa ka le kan ngo ma le lo pa vai se lau se fu ko ngai ale ngal ko ka la ko nga le lo wa vai pe fa le winga le tala o le kanga ka ia fai mele e ka uma fa uma winga no fai mele o le kanga ka fo ila e pe o le lua ia na ka uma fai e uia na ke le ma fai ia le me o ia ana fai a sene al kanga ka lenga ia kasi
usanga fa pe mai o le mele o ai oi o vai kwa ile ifa nga inga lu ma fo fa ke le infa nga ku fo ye ke fia nga lu inga le mele amen a sa fo ola ngi upu manga ngai anga a fei mai ai no tanga a sa fo popo fiu de mele ka va kule le fia le pe o le nga ta u fo le kau va vanginga lau fa fonga me sa mo le tu la fia fi o lau ta penanga o le avea le ngei mata upu ma avea fo ile nei au tu fa manatu mangai manatu ia ua kuinga mai mo kako a fai e koe fio mai Yesu e kakau o kako iai longa winga o leisi melenga ta ua sunga le fafenga inga tapena longa winga o lau tapenanga lo inga fai faali lei lau tapenanga o ame uma lava e kei loa e kakau o nga sao mia le lei ai lau tapenanga i le toe fio mai o Yesu o mea ngā ku i eilo ato atoa e kakau nga e fai e peila o na tā ua le nei tū la fiafi. Le anga a fio mai i a Yesu e fōringa mai i le nei a fiafi ma le tamata upu pasa. Peila o le mea le anga iei e wha masingo kongu e le ka au wha ia le mea e titua o e ia e wha ailoa lau a ka ringi e 5, 2 ma le tasi. Pei o le nganga tā ua ngā o le mata upu fo nei tū la fiafi i le tau mua watu nei tū la fiafi. O le whawhangu ina o lau fina ngalo ma lau loto ma lau whaafonga mai Samoa. I le tā ua kele o lau tāpe nanga i tonu o ngā duenga le li. Ina ia whau lau o nanga i le nganga e te iloa ai o e te tau o na e i le taimi lea. Wonge ia vea o se pese fo i lele ngā ngā tātou pi pese e wale pe ona tā ua fo i lau sunga i nei tū la la fiafi. A whaila e koe fio mai lea kako ke pi pese e ia ma tātou tala noa ai a whaila e sau pe fio mai le li ai te i ua le anu. O le ala lesi mea e kaunga whai. Peila e fo ringa mai lau tā ua fo i le tā upu nei tū la la fiafi ma le manatu mua mua o le tāpe nanga. Longa winga e tā hua te le lau tāpenanga. Peila o ngā iei le tala lea kau momoli mai i anga i tau pou ia e lea tā hua o tau pou pipoto ma tau pou vālea. Longa winga o tau pou na tapena le lei ma saungi le lei e whaatali le mea lea o tātou talanoa i e nea fiafi. Ma le tau pou sa whaata e ta e alunga ma pei e le ma mafa ia ke ia ma longa mafau fau. Pei o langa wha pe o ia pauare mea o le anu ia i o awai ia a ke i le saunga o le whato a whai a vapa o le pei o na tā ua fo i nitu la le fiafi. Ai sau whato a whai a vapa le ai e le ai nga o tangata tapena e ulu whali. Ai longa winga o tangata e le tapena longa winga e le mawhai o nga ulu whali. O longa winga la o le au le tau momoli mai inga ia whaamalusia o ke usiano po whea lama le tapua inga e te tapua ia e loa iei le aso e toi e fio ma iei le ri ai auange ia vea iei lau whaamamawhanga i le tūnga a ia e tāpena le lei loa o langa ma le taimi o ma iei le wala aua le ri i wae e ke i ua kako kai mi foi le lan fa ta fe ai le o le tu ai oi papelonia le fa kari kai me koi foi se ia ko le fikus fu ko tanga le fa me koi foi la a ke il koi a mai ngol fe au al perfect fa mai le ai fai fale me fai ko fa ko anga a ko ke kapenga le aso ko ke wale ngai ko ke le ele se ko me nga fai o ko pule le aso ko ke o o me nga pa wale me oi kapenga fai fale vai lo fa ngau fai me tau na fai pe ona ta o nei tu la fia e lau sunga whenga pasa ni tu la fiafi pe o se kau whaapokotu le lau whaafonga mai Samoa ina ia saungia i tātou ma ia tāpena fia o tātou o langa ia a o tātou iai le wala au o le li o le ale kofi o le ale tiute o le ale whaiva ua au mai ia te oe pe o le whiau o le neia fiafi ia e tāpena ma ia saungia le le i tātou mo le aso le Alo pe o le wato e whaupopo mai le vaenga le pe hona i momu lona winga o lana i eitangata bia lana fia i tau pou ia popoto o lana saufanga a o lesi to lima e le saufanga e le leilo lanto i unga a le fo tato mai talini ave ia tato ngaluenga a vaila i whaamanuianga na maua le tangata na i le 5 ma le 2 whamai
wo fa ya tu ya tangata le wo fa man via ya le matai au na le ma fa maoni o fa le mai le ele fi o lo ai vai fola tangata le ngai ele tas na yelo manatu e te tau na a fa ma ia fa o se mai le mena e te ai lo manatu tau na ave tangata si e ele lua na ia fa tele ai fa mai ave le o lo ye le lima no e ta mai ile ata ia tatou o se ata o le tatou o langa au na ile tua e te tau ali o le ngalunga ile tua e tatou te le no fono e te tau wafo na tatou fa tino ina le tatou ngaluenga le o tatou wa ia tu so le e tau via li le tatou ngaluenga i luma fina ngalo le tu e le ima wala e le si tangata le le na ile tasi ele ia iso na mafu fau e fa ngalue ina mea ele i lava sana ngaluenga ngana fai le ai se nganga tau mafai ai lafi fo ia na upu pa ko mea mai ia le ngaka ko vai ai ngau ngi ia fio mai ia le matai a le wa fio mai le matai ai fa ko mai ngaluenga ai le se mea le ele se mea ata tu le vai ngamul muri ole on ta upu nei ne fa pe mai e to ia fio mai Yesu a fai to ia fio mai Yesu o la se me tau na tato fai mua sauni te ia ilon sa lua sauni ave ia tato ngaluenga malon tolu sauni taria lo unga au mai be ready to receive your final sentence sauni karia lo unga e longa ole mea pikosilia ile vai sa sole le aso se fulo te sema le fo na mali uma ia si atari fa le Charlie Kirk o se la uva ai ile maliu fo ia panga fo se maliu na matua ia lo ia le president of America matanga tau America ona ole fa tuanga fo sai le tangata malana ia fo i mau ile tuspa ia ma le fa la loa na fi nau fo asa utilo atunga ile tamao ai ngol tangata ele tangata fa tau va fi o sai tolu suma le iva te si ma le tasi miliona le ia le tamao ai ngol tangata pe fa le tato te va iatu pe fo linga mai e ke loanga me fa i haru i a onga ma fa ianga ale ka ke va ia sole e ma kwa i ke le se tamao ai pe o mele te tawa mai ele fia finei o le fa i unga le o fa ia tangata le na tangata pale ina le la o fa longo atu le wa mai pe ia le fo sala o ti fo ia le ia tangata Wale le pe lo winga la tara le ta upule ta watu talia lo unga e mai fio mai Yesu fa mo le kalia le unga le la fa kalia le unga le la fa mai Yesu ma ko dia o vai nga muri alia ma ko vai nga muri lo tara le fa mta ko to suma tasi there is another principle parables but on description o le mea moni ala le tupu na fa ai uia na mta ko le du suma lima o le fa la loina mai o le mea moni a tupu le mele le nga mai e lo le fa mai wa avatu fa mai a fio mai o ia ona vai lo nga le lua vai nga vai e fio le mele mai o ma moi no na tutam tau ma oki longa ku ko ma se vai e folinga mai la e leila se sau le nga fa pe fa le ele se fa ele se fa va ka i le mele ka ko a fa ye kene ma moi o la oki a fa ye kene oki o ma moi la mo binga nga le lua pa nga mai oi e ta tau ona tatou fifa longo ia le taimi ole final sentence le a tatou matai ai le ko yesu se lo fa i unga le matai se fa mau i hoi ai fa ile fesidi o le fesidi le nga maponga i fo lunga ka o mo mola i tangata ia le wa ave le longa tu tamta ma moi fa mai le o la wa kirkiro mai la va nga le e fa mai sore ai la le ku mai o le la ku mai o le ku la mo ave o le fa mai la vai le fa punga ma tu spa fa mai fa mai ka ngakala fa mai Yesu o la sa ma to me na fa ye to ai fa mai Yesu mo fia ai ngo ko fa ya ngo fia ingu na ko fa ingu ngo ul fa pui so se ke vai ma ya ko sa fa ya mai nga le so ofu ngo vai ma ya ko ma la ko pa fa no ngo ka ngi so
Pa ngā le whai ngō whio o meo. Pa le pe o meo le, o le kako wōranga ia sa uma. Wa whai le li a kako ki nganga kako, le kau le ofi le pusa aisa li le, ola e, pusa moa o, ai le ma whainga kufa li. Ai le ma whainga kufa ku ngai ka mau ai. Ala ye ka ngaka fia ai. Ngai me fa tau va manga ku ma i tangata. Ale fa pe ka ika. Ele o manga i ele makai ia me fa ka va ai. Ale le pe ma la kwa fo ku ia ku next door. Wa, o sa mar suka le ma apa e le ia fa sko me ka wa. Ai ala no ko ki manga. Ai longa i o me masangi. Le masangi o ka va ai ni me ai longa i so. Ala ka va ia ku. So le se nga va vai i le fa mai ola fa pe o ko wi. Whanongo lai ka ngaka ia renga i le kukonga vare. Whanongo ku alau mai le risi la. Whamai no lako kala. Mai, Yesu, whamul molea. O nga whenga mako roai, se wha iai. O nga whenga mako roai e fiai. O nga whenga mako roai e fiai. O nga whenga mako roai o le sau of. O nga whenga mako roai nga awhi o what pui pui. Mai na le kari ane, ane tai. O mai, o se piko i hiki. O hau lawa lea. Se vai. O le kako le se o manga lolangi le tato te o rai nei. Amen. A whai o le ke ngau e ke fia e fio mai Yesu. A whai le kari le e saua Yesu. A saua e ke le ngofo i le kuka makau. E ke aru le ku kaunga vale. Ia awala ke ika. Awala ke ika. Ngā maria le roko i le kari lea. Awanga o le maka upu le ke mga oai. E koe a fio mai. A leo whai aki aki oi. E a fio mai. Leo whaki aki oi. E koe a fio mai Yesu. A le mele ke mga oai. E ka kau o ngā. Ka kau kako iai rea fwoi. I longa fio mai. Ka kau kako iai. A whai o ka kau ngai kako ki kala inga. Ka kau kako iai. Pea whape o ki ere kako wola le kaimi le. Lua. A whai e koe fio mai makai. Ka koe a whai e kako ngā luenga. O hau mangi au ngā luenga whai. Ka kawai awhi na makai wha api aku Yesu. Mako mea ia ngā whai i le rolani. E le ngā kau kau kua loku. O le mako kau kua i ko kongo e kāre sia. Kau kua i ko kongo le ngu. Kau kua i a inga kai kasi. Mako wanga le inga ke le masangi. Ia, mani me munmuri. A whai e koe fia mai Yesu. Wha munmuri. Ka lia lau unga. A ua whai mai a lau unga. O le ale unga la alau mai o le kou wahinga. Ka lia la le kou unga le ngā. Ka lia ko unga. Whamai o ngā ku ese reang, whamai ai leo le makai. I ngā hulu whale mai ele ori o le ori. Whamai a o kouia. Whamai i ngā kuia i whafo o le pongisa. Natu sa moe e mo whai ona tātou whaasoa, fo i mo tātou tari e. I se la ngona whaapea. Ai o le whaataina leo le mata upu le tau a watu le pone. Peia ona nau i o tātou tangata fo i tapua inga whake usiano, ma le tātou fo i tilo i le mata usi sili lea, i le mata upu le tau fia mai. O vahenga ia leo te mana o i wha mamafa le tātou tilo. A whai a fia mai le matai lea. E kako ke iai. That's my facility. O lau lea facility, kako ke iai. A whai a fia mai le matai. Whaamatai o lavangi a kako mea kako ke aku whapea kule atua. O ngā ruenga i sa mātou whaia o mātou i le tino nei. O mea ia o tangata ia popo ngā tia ngā mako sosoangi ai ngā ave e ia mako mea. Mali manatu lon tolu. A fio mali matai. Ka lia lo unga. O le ale i unga wa sau. I le whai unga mai le ngofo ali. O lo unga nga. Ke le mwhainga e koe sola e se i le whai unga nea. Ke le mwhainga e koe sola e se. Ke le mwhai fonga koe whapea a mele se e koe kasima i e se avangoa. Ia kako ke kari le kari apelang. Kako ke kari le ele me. Pamai ala le iai le au whainga luenga le atu. Ngā le lava e kau wala au kau mangu le au whainga luenga le atua. Ai whauringa mai. O lea lava to te le o mawhai o na tau whaalong. Sa moe lau whaafonga nei pō. E aso atu vai malu po enga fo i lau whaafonga mai nei a fiafi. O mātau mawhai fo i tau tatana no atini au wala whaingo fie. Me au wala e waweina e mālamalama, waweina o mālamalama. Wawe fo i o na tātou tilo.
o le mata sisili I le fina ngalo leo Yesu o me lava o tu sia me no fa tuai ma na ia tato fe sili tu spa ia e ma Yesu tali mo tato wanga a tali tu spa ia tela ngona o le tali muri ia le o le tu spa ia o le tu spa ia o le tali muri le mo tato le la o tato va ai ia le anga fe sili au so o ia fia ma fo e au so o ia o kaka fo pi o tato lo la to fo vai tau mo la to fo vai taimi na manatu e ina ua fa longo tala e ia le to e fio mai ile la fa langa fisi sa o ia isu e o mai fo la tato taimi ele ese fo tato pese le e tato te pese ina ono tato tau ma fa ia fo ia fa mau tinoa ma fa mau tu fo le fio mai Yesu ia ala ia se tato alo fanga ia la ngata ia ta via ria tato ngalu amen ta via lo fa mo ia fia ile unga le a fa ia le fa I unga ia to amen so winga fa le ese fo le fea o le tua ia na fa I unga e manga o le tua te alu komumu e le manga o le tua te alu e au no mo so leo o se oli pe ke alu le mangu ia e alu le mangu ia ala e mala lama le le fa I unga le ia e alu fo se oli ala e mala lama le mafuanga wa lai ona fili ya se oli e te alu ia ai o le fa no ta inga le ta ku nei po te longona ele ta pena ina se oli mo tato amen ele ta pena ina se oli mo tato amen na ta pena se oli mo sa kangi maranga vai nga a o le ola e fa va o le me le wa ofo ina mai ele tua mo tato a me tele fa maulalo el ne fiafi mai fa de ko fo hallelujah after ile tua ila upu after ile tua wa to fa manatu ma ia te o yese lu tau to lu tau ina ilo bola te vava ia tu pea ma ia pea lu tal tonu ila tu spa ia e hala ile mata o pol nei po ya so ni atu le tua lo loto so ni atu le tua lo nganga ne fiafi ia fa tu mawina pea le so tanga le vava la lata al tangata ma le tua pa fita amen o lo tu spa ia o vai nga masani o tato volanga fa masani e ne faitau fa masangi le talo fa masangi le nga pongi o vai nga ia e fia ma ia ile tua ia tato ya fa manu mai le tua le tato maftanga nei po ya hallelujah so nga ya fiu isana sa nga mo ia fa I wal tato maftanga ne fiafi ono Yesu malo fa stai le sumol fenga ni tu sa male mata ku ne fiafi o se on tala masani o le fea masani ya I tau po ia me se fo ta leni lima lua matasi ia me se fo le taimi o le tau unga nga ruenga ma tiu te fai ma le unga mea umai pe ona ia le fea au nei po e se le matango fia ma le makaukia o le fea au nei fiafi ia me se fo le fasino ala mai o le fia nga le li e tapasai nai lau savalinga ma lau o nanga ma ngia si me lenga ta ua pasa le ngai me fai ngofie wala nga le fai me le wa ngai u fali na mako fa malo vai le wala u me makaukia ma me mako fa malo ma I lo soafa nga mako kukui ke mongi o le kusa o me ke kele ia a mangia le pointe langa e mai ngai me fa ka va nga fa mai Yesu a o ingalanga manga o mia ngai inga ia ka ku sava vali ma fa ki ngoyo ka ku kiuki nga le fa mai lo Yesu le ai ma ngai ko me sa fai a le ko ke de lo fai il ka mi ngo ia fa poi e ko o fia ai ko ke ia lo fai ka e nga sa o ko o me ke kele nga ma le ma ka ki ai lo ai le mana o le tua ai ma ai ko me fai ngo fi le ka ua le sa ni o ka ko na mo winga fai me tele nga ko ke fai male nganga le ia fai le lofa e forina o le lofa e fatino ai me uma o le ale vai o le stangata pe ia na tala no foi ta ua foi se tasi foi tina o lo ngalu le fe au nga le ia o na tina ke le nga ka ke fa lo o ye tanga tai no mafal se matou maftanga a fa ya ke masangi fa me le ai o vai o kausi le le tina fai me le umi fo ya fa lo fa pena kau fai ti o ia la na fa no fa me o le longa se kanga ke ro lo e sa mo
Lo ina foi le le fe au le mana yo le fe au le nei po ma se fa fangu mo kako pe kako ke mana tu fa tau va nga ia ngai va ngai a menga le fa me yesu se le no fi ai ku ke le fa nga a ma ngai e pe la nga ta mo fai foi le tina e fa tino yo na foi tiute mana na ia foi nga nga fai ia la e pe o se fi fianga i longo loko inga ua whaalongo mai ua koe whaapopo atu i eile whi au tā ua le. Wa hakiri ainga ngau e whai pēr mea le lei e uinga whaatau wa ale wa aia tangata. A i ngā le e māngai au lea waka penga mai ei kako. Wa ila le lea whai mai ei uru whale mai ei e le. I le fia o sāwia e le ri. Mea ngai ka ua ei e pe o le mta upu ngā tau whaailoa mai nea fiafi. E ka kau o ngā kako iai pe a fio mai. Sa ungi ai kau o kako iai, sa ungi e ave iai e tātou ngā ruenga, sa ungi e kalia ro kako iunga. E whaaftai i le fionga le tua nea fiafi, ia pe o nga whala i au ina mo tātou. Kei lopo ka o so i lau whaafonga mai sa moa, ka penga i lau savalinga ma lau o nanga o le ase fe au foi o mawhai on sa ungi e le sunga le whaafenga inga e hafui maono, ia whaatasi foi ma sa mātou, so tau au ina ia whawhangu pēr le tātou o tunu, ma so se mea e whaafonga mai ai. Ia e mai se foi se o tātou o tunu i sa moa. Ia, tālo ia iai leanga le leimi whaamanu ianga le li. Ta ina lo tau so i fua mo le tātou o le nama ia so pe au di atu i le lofo le li. Ia o le malo loa onga i New Zealand nei foi. Vai tau, ia, tālo ia iai leanga le lei o le li. Sa ngia ka kou mo le. A so le whanau foi o lumana. Ia, tā pena fia foi iai nei whanau. Ia e whaaftai tele lava i lana au na sunga e fui mono mo le tātou ni tā upu nei po. Ia manatu o whailea ma ave whi au ma tā oso i nai lau savalinga i neiva yaso. Ia whaamnuia le atua maanga le lei. Whaamnuia fo ila na au le sunga ia whele ma whaila. Ia ma se fo ila la tāpua inga ma la nofu talo. Ia i le nei fo i Pol Kalame. Ai mai se lava o lana au le sunga ia Mike. Ia i le whaatonu o tātou ala leo mo tātou ala ata ia i le whaunga le li ia i fo ilo na nganga pa ia o ana au na o au tō waa mai le nei ana ata ma ngai fo i Polo Kalame ia tū mau e whaunga ma le mana o le nganga pa ia o le li a ia ina se nganga ma wha marasia lo loto whea lava se vaenga o le lalolangi o e whaafonga mo ia i fo i nei po le asau ma ngā lulue atu ai ia tātou te utu vai ia mano no manui le atua ina ia whaatonu wholau ai le tātou savalinga. A ia manuia le neiva iaso e whiau mga ruenga, whaaftai fwoi sunga whaafengainga, ia o sunga whaafengainga, ia e alala i Australia, ia a leo maua nei a manoa o maua i fwoi le tātou whaasoa whaatasi nea fiafi, a ia anga le leim whaamanuia le atua nei po, ia ma whaias tātou talo, ia ana tātou maloloa i le nea fiafi. Mātou langona le ie le loto maulalo le nei po, mātou whaalongo i lau upu i le nei e fiafi. Langona lava ia le ie whaatali pēr tangata le atua i le aso e te fio mai ai. Le ie o na tiute manana ngāru na whai. Aua lava le ie nei tu uina lo mātou tama. Ia whaia pēr mea le lei e vi i ai o e lo mātou tama. Ia mga lue pēr o le a lava le mālosi ma le ola ua au mai ai lona fo taimi e ta pena i na island Savalinga. Tālo li nei a fiafi ang le lei wha nuia i lau au nei a maika mai se o au nei au tō waa mga lulue whea lava se vaenga lolangi o ngā lue mai eis i au na tālo i lau wha unga ma le mana o lau ngā. I alo ma le mana o lau upu le nei pō whea lava o wha fonga mai eis o stasi le nei a fiafi a vea ia le nei a fiafi e pei o le au tū o le nei pō e toi a fio mai le ri. A whai e toi a fio mai o ia pe wha maoni fo ilo na sau. Pe ma whai o na tātou iai ma ia, ma whai fo o na whaailoa tātou ngā ruenga. Ia a silisili ale unga me o ma tātou te whaia whaamnuia lau o au na nei. Sunga ia fui mono iai lau whaau unga ma mana o lau ngā pa ia. Manuia fo nei a fiafi ona o lau suafa o le mawana awai. Amene, amene, amene lo Jesus. Hallelujah. Ya, malo lava. After Samoa.